Yeda se yamu akwa baby Adom TV Badwam Jumadi so yeda se papa ene womre no wadaje a wode amaye yeda se Easter ne yawie nyame adom wa sorry kra ma nenti ye wonkwa wa hode me so sorry men na enya akwadwo nya ni ha sorry ne koye adwuma na adwumaden ena ubenya ho aketua ye adwuma fa wonsa ye adwuma na wote asiye ahoden ne nkwa wo hoyi ye adwuma sika enso ye twagum den child ye na school fees da wanim ebi kura na rent ebi kura da wanim 1000 na waje na akọ nti star 281 hash star 281 hash utwa the option here 4 option 4 no be hu Adom TV aya Adom TV na ya option 4 enya Adom FM aya option 4 Adom TV twa de sisi na semidi ka ba ye de draw no ebe hye so star 281 hash star 281 hash option 4 aha tie no eno no yeda se pa na mame toaso ansana me guest a kire no mame mo wa manie mi se we no kurase ewi aha ti mame nye kumpu Ghana Easter sales na Easter no till end of month ye guso eye na sales we no promotion no kumpu Ghana omguso a won mo eye till 30th April and I want more ebewie. Yes, the overtall work kumpu Ghana biano. Ya teso ha munchemu aduonum 50%. Inti se woto LG, Samsung, TCL, HP, Tecno, Infinix, Itel. Ni nyina no ya teso de aba 50% or ha munchemu 50% big time. Tichumike ne to de na big one no 85-inch smart TV. 85-inch smart TV. Ubetimi awe ne no ana iPhones ana laptops juicers rice cookers ene niam bebre e promotion o ma started da be end 30th May 30th April timestro fa ho ehemu ebi de owo to bi te laptops printers mobile phones televisions air conditions home theaters ni nyina no ye tete so de amount ena wonim se kumpu Ghana so mo branches ena obowra malls no mu so a omo ehyehyemu ewo ho nti se okọ sprinters okọ Oxford Street okọ East Legon na ho nyina obenya bi ewo ho IT and electronic showrooms no obowra ho ma obenya na jackpot no kese pa na draw no bekoso 2nd May ne de oto ade from 1000 Ghana cedi ekọ 1000 Ghana cedi ekọ no a invoice na de be ma wo no abo code no ahyem obohyema na se wo no waba be wura mu kura dada draw no automatically no wankasa wo ka ho eno bekoso 2nd May nti ebia na wo wa yesa lucky winner no twimike lefa ho ehyem for 0302752020 0302752020 and our WhatsApp number is 0243143143 0243143143 channel so say any National Lottery Authority na aka boma terms and condition and so apply nti eno ano no hye no so fa ho hyem na ne ma bobo so wo pe bi atonko ade a kokompu Ghana for ho bi se wo to no yate so na eno achi nso no wo stand a chance of winning big achede a ene ne ma hudo bi a eka ho medi afia abankwa tamaklo na Tuesday maka cho se adwuma na ya hye ase no nti me wo eye faith homeopathic clinic wa ha a wo mo beboa ye on se holiday ni nyina mu omo nayo munti ene ne bene Awurade adom ye wawu asori enti omanya nkwa omabe enti Dr. Kankambwadu awsaye osofo ne osofo kwambwatsen anakwakubuatsen aha mo ewa ha memapa menchia moye da bia abokode ede nyame oso wa ne me enti eno ano no ede nyame ase fa mjiri ese prophetess nso ho ye ede nyame ase nre ya na omuwi omuso convention sa nyame adom omakwa yaba ede nyame ase yakoso janaba sa ne ho den oji akomode no na spiritually so ye den e faith homeopathic clinic to boura faith a fagidie fadino atu na munwura ho se de oyare ne tie no bepie beba no na nsakra yaba madaroma yakwa abo ena bia ne yehwe Stevia ma ye nchia wahwefo a yehwe Adom TV anope so na said ye da winim no faith homeopathic clinic nyame adom fa yare krankro ana yare bia betena ni padua no so a enko bia de wo de ba faith homeopathic clinic a nyame adom ye behwe se
bibia beto din na last time na Reverend Kabibi said after every festive season bia no OPD attendance ekoso and you share Easter Nkrofo dio Nkrofo di pa me simu from Takrade this dawn na o share o benyina as at 2 a.m. ni ade na Nkrofo egu kwan cheze enye easy na ni nyina mu no ye nhwe se yenye niema ebema yapomuden SCP esita enu nti no Faith Homeopathic Clinic ye disi wo say ye free medical screening na ye wie last week no but because of said ye can say after festive season bia no OPD attendance cost so Ghana for nti ana Faith ye hwe se obi abenya apomuden nti ni extend ye free screening no e de next week nti no obia wakodi Easter abia no yesrew was so to me to an amount of fit in a unipedia and munshimo. And fat antinefie because said ye cano, ye could di ye connomnia, then near my be bring ebony pedia more, and they were how at the airba, especially toxic air accumulating away your system no more. Now, if you moon swam young who say accumulation of toxic, and they were how be brave, a say your liver, a say your kidney, even your heart crano, a seno, even a quite fast, was say. Draw ye adwuma wo nipadua ni nyina no etumi ema ne nya adwuma cancer ne ade eba nyina no toxic etumi e de cancer eba eno ntini ye sebra na ye detoxify na afi ye nya nipadua no hwehwemu na ye nhwe se ohaw bi a aba nipadua no nyina no ye moa no ye ntu ase infections ne ade nyina akosoro after festive season because unum say during festive season no sebe nipa bebre wa sebe ya adwen enhye da na ho papa because niema bi a ye ne ade ye enhye da enhwe ne ye nti bo nse ne yakofa saa nyare wa we nyina no na ye de abata ye ho eno nti no Faith Homeopathic Clinic say bra na ye nya hwehwemu na saa wo ha we nyina no ye ntu ase fro Steph ya pese ehwe bibi fa infertility in male and female on say edru say awo emma aya na memma no bebre no ye jai e de shema because ye feel say emma mumu na e wo senka omo isanze omo wumbu mu na kwala ni development no awo ma na ye de shema but empempi no memma no na ye at fault ye wo memma bebre ho a they are good they have good erection it in the thing say it's okay but there's difference between erection and fertility. It is say oh ye be man na say be utumi ne oba hia e ma ne je utumi ne da any rounds be able to me akwa that doesn't mean say you are fertile. There may be a problem in your sperms. Enu nti no say one two anamon ama ya anye san hwehwemu ya unhu saa de nyina and ye was so many causes so a etumi e de sperms entumi enye edwuma ye obi wo hormonal imbalance obi wa ne hormones a testosterone e wo say anke eboa ema ne nkwamwa ne nya ahode ne nyina no ebia na saa hormones no e wo fom obi wo ho a wonya long standing infection bi a eno no nti no ama nkwamwa na e wo say nka enya ahode no entumi enya ahode entubo nse oba bi wo sebe oni ni kunu be hia na osi ensuo ni nyina asane aba enye se ebia oba no ana wo problem ti a ensuo ne ba be ma ne hu nsuo na ankasa na ahode nim enti entumi enko se de e wo se ekọ no but eba sa na be ma na dwen ne se yesi oba no na wodie no asinti na ensuo ne ba no enye ni nyina ne problem no free oba no o be ma se sebe hu nsuo no agene ana ahode no enkwamwa na wo so musum ekọ egg fallopian tube no fertilize egg no say omuni sa ahode na definitely you know ombesan aba eno na Faith say to anamon na bra na yenye san hwehwemu we na yemma wunupa a ebeboa ma ohunsuo no enya ahode a sebe sa woni oba ne hia ebetumi akọ fertilize egg no oba bi wo hon so a wanya problem ewo na wodiem obi wo ho a ebia wanya yefra bibi endometriosis obi wo abon say inflammation aba na uterine lining nim obman nso no obi wo tumi nya hormonal imbalance etinu bon se kosua e wo se woto a enka eye enya ahode no otumi nto saa nkosua no etini nyina no etumi kofa awosem ana problem edeba na inshanka nyame se wona wo saa fertility problem ni nyina no especially se partners ni mienu ba within short time na on di adance last time anana menam takrade omo yihono high sense for office honum me ana sister bi frame me o frame doctor ntina me ref me ne agya ne kakra onye mo a oba be wo ana me so o so ka me sian but na me ne agya ne kakra afeli o so mi na madam fu me ba me se madam fu bi
oba mo ano se a wo problem a ene ne kunu e wo abrochi o ne na be fa na so ye hu wache no se ya me ba ye na ne month ni mo na me fa fu what na wa pa wo for so long and na I was so happy because ushia obi na because of you ntino de na ni da so no ne nsaka etumi eboa emo wani gi bebre nti e bia wo hwe yen wo sa wo how no e bia wa pa wo for so long faith se fabra na odi ebra na yenye hwehwemu na yemma wo nupa ebeboa na watumi enya wo sister bi ehia your friend is a minister ni ba ko e wo program ase oba na obeka kire me o say o share no oh sister you watch o say faith na mo sa na mo tie mo dro me kono me na masa wo me ba na chi sesi ha obi a ono so kra on pe bi kra na wo no dro no ama na enti no faith wo ba e fa awosem de ye siesie wa wodie no nko ade a nyame adom wokunu eye strong kwa ade a obetumi awo ama awo namba na bibia ye okay the cancer number to her yes. Number wait media friend 0540 yes 710 940 okay 0540 710 940 and that's 0244 58 38 59 0244 58 38 59 your Santa Maria Abuya Junction here Kumasi so na wo hwe ya ko ahenema kokobin 18 mo ho no ma wo takwade a ye wanaje police station chen ho no ma na ko for eduafo nyanko Landry Managers Road Poly Junction se bogo so na wo de a ye wo old asida boga abronsa ne chiwa na ye to aso no ye hu se eniyade zo e ha Ghana fo pa apart from sadio ma ye ka nyina eniyade no se bi ho ayede wo bi won so e be fa na sase so but research bi akoso a Ghana Health Services da bejuja mi on say about 9.7% of all glaucoma cases are leading to blindness no or reverse any eno ti ye kama nipa bia wo hwe ya no pa bia ate no ya we ade a obetime an so hu se science na me bebo so no e dey depe fast no aba because so tana hwa ma ani ni koduma aso be hye eno ti no wo hu se wani no ensuo beta so ti se de wusu no ba wunsu yi ensuo ta wani so ma ni free ensuo ankasa Mr. Fabra Faith Homeopathic Clinic. A toda bia na ya say a shinro ba bia wo hu wusie but e nko awani so. Wo pusa wani se de ya to abo agu wani so. E kekaw utiti utimi pusa wani ankasa. Awia bopa na wan sha dark shades a untimi mfam. Wo hwe light kese bia na wani ni prunsuo Mr. E bon kaye. Obi ho kra ne de no ayi white bia fe na ete ahya ase pese eda so. Wa wo hwa ahwemu na hu wani no ase okra ni bi sa na Mr. Trimikane Fabra Faith Homeopathic Clinic. Nyamia ya Adom ye wo mfidie ene wo nro. Ye be cheke ama afiro so akọ. Wo ye bema won se wo fan ye dududu. To da bia wo peja na ye odu kakra. Wano crash ase ye chianga kakra. Nkofo ka cho se wano wo so ba wa unhu. Ni nyina stroke no ena ye sha ase bo nka ye Trimika Fabra Faith Homeopathic Clinic. Ne be sha fidie nim. Ye wo mfidie a ye de cheki bibia nti wo ba wa mane a bebo nyina echi no se fidie na confirm a ye ma wodro enu nti no de wo hu sa asesa won ni padua because self care awareness ya no emu ani da so wo no wona ase atata ye wo ho ane ko na ba obu a hyehyew ye wo sai wo fe but afie bi ama wonum sunsunro nyina ba still oboda so fono wo so tia na ete wo so wo hu de how udidi kama ohwebo utimi ye bibia meso hu sansa ncheni we nyina bia eye Faith Homeopathic Clinic wo da sori a okotodwe wapo no wapo so nyina ye o ya ayeretan meso enam say ye Ghana Health Services and this are any research na benti no wo ye Ghana ni a efa wo ho meso say to na mo na bra Faith Homeopathic Clinic na ye mboa wo ye ma wonu papa ebema ani na bibia ye kama ebe wo hye wani ni so because kai say na yaje best alternative treatment options for the eye West Africa yaje anunti no bra na ye nko mwa se de be ya woni no enum because to da bi pa na onam na hu obi asabi na ni ye ne ya ye de nam so siska na hwe atade a ya tamase no a utimu se na ni hu ade anko hye sa atade no ya sana atade 02 0540 710 940 0540 710 940 and also 0244 58
3859. 0244 58 3859. You was Santa Maria. Now, probably will be as a free screening, you know, Ecoso. Our branches now across Ghana. Take advantage. But yes, screening be know the state of your health. You be say, wow, utimi show apobo de no ni peduanso. Na bibi ba utimi ehun intemetu anamopa. Nya fe ne ekoton abusua asase de akopa ya resa yensan nya. Mesro, take advantage na no pe ya. Bra Santa Maria ko Anaji police station e Takrade wo kofo dua ko Landry Managers Road Police Junction na ekoye screening bi kuma se fo nya kwa hen makokobe. Yeda wan sa no po so magem ra hwe. Yeda se papa Faith Homeopathic Clinic and ye won shase wo infertility ti say o problema obi abewo ebi ara bibi na asanka mu ti bora Faith wo di gidi ewura mu a say de obi nkan ye kura no wanye mu no awso nya number na wo ho no Mr. Frey now so kwaje wa yaresa ate ntwen ma yare mo wansa na wako koye free screening na won mo ye na at least wo de nya hu BP ne hu glucose no nya de he hu sa de we ya wonama afutuom de be ma no wadi so a no ano no opoche ye ya de free na am say fo do nti enye no kono koye na no boarding say wo so wo sheda ko hospital a no boarding nti so mo ka free enye say enye no mo ye ni free o the almost betimi aye de aboye no because bibia ye tua de a wa hwe nko hospital kra nti wuti bibia pomodin ade bia meka mentoto no ase ebia ne na ho odin ye nkasa yare mra no nso ye didi nom ye die anhwe a na bibia nkoyi ti koye o show ni pedua no hunu obi pi no na de wo se no ho ye ne basabasa o koda wan shode no bebre obakom na bibi na rise akoso esre mo ni die mu a why Yami sure so be ne sa ma me fa ye birthday fo yin fam Awurade adom ye man ye nuanom ye ma menum yi afe nti ye mfa aseda ma no happy birthday osmo ye wadwuma eno aye shoto fine to you nkofo e die mo happy birthday nkoma Kelvin Salom Mensa ona da so no Kelvin Salom Mensa o papa Gilbert Mensa lighting technician no wo adwuma mi na ne bad boy fe Kelvin nyini beye be man monyamfo kokodurufo fe kama ni dia yo ti mo ma de unkwa na me wasase so ankeka bia ma mu happy birthday Kelvin Salom Mensa nyamisha pa happy birthday so nkoma mame mata adabo fa mame mata adabo bra oboase dodo na anum no sunsum nara Mame mata adabo na da so no sunsun nara oboaso no wo nananom na ewe show happy birthday yankopon shira grandma wonye kese ezi se obe kese pa nanafo ni nyina ni gye ho nyamishira happy birthday nkoma Kwesi Arthur aka NKT Kwesi Arthur happy birthday on ejina so na NKT so streaming we ya na utwa picture ya na before Yamisha no nyo kese. Esi so be kese pa ura Kwesi Arthur Yamisha. Mama Lydia o ma me na we show happy birthday. Nyini be kokodrufo pa na be hwe ma me ne abusua no. Happy birthday nkoma Constable Helena Osaibobie. Constable Helena Osaibobie Mile 7 Police Station. Pami apia we show happy birthday Yamisha na wadwuma ho nte na mre nyamonso. Happy 50th birthday, Lady Mavis Nyama Bwadi. Lady Mavis Nyama Bwadi, Apostolic Church Ghana, Mamprobi District. We free Odo Wiase, Pastor Richard Kwesi Nyama Bwadi. Onene Sofu Penida, Apostolic Church Ghana, Mamprobi District. And always in a Dofo Papa B. Lady Mavis Nyama Bwadi, a 50th birthday. Nyamishao. On for another 15 ka ho ahofemu na wosra no nyakase pata papachi na ibia nkoye. Happy birthday Mavis Tete. Happy birthday Mavis Tete. Nyamishao na onyo kese pesi se obe kese unkwa na nya tenten ya yare ne keke bia ni mu we free Hobby P na we show happy birthday. Happy birthday Mrs. Rebecca J Sapon Obatampa Becky. Mrs. Rebecca J Sapon Obatampa Becky sa no bia ni mu Yamisha pa Global Patriots Germany
and our more show happy birthday. Nyami Shrow. OG Poncho, Isaac Amoko. Never show happy birthday. Nyami Shrow, no, your Kessie. This is all very Kessie. One day do our day, Nina, your wish happy birthday. Nyamin Koso and Shesha Mako. No mamma soon fra Dumo and call Adumo. Mididi fear. Amankwa tamaklo mido bia se mambo atama ye krado e de ahosepe to so siko sika ye guso aye twa wo de nei e bia nenne no nkwa de da e was gam star 281 hash star 281 hash option A 4 twa ni sisi 1000 no wadi no kufu no akodi ye ko mambo atama aye krado